अहानबदा मरोई बपाव बीजेपी दा संख्रबा मतुंग IMC गे हुरान लनागी थबक मयाई चमख्रबा हाइना पाउचेदा इरक्तबा दु पार्टी दा अहोंगबा लेरबसु थबक तदी अहोंगबा अमत लेते हाइना MLA खुमुकचम जॉय किसना फोंदोक्रे लांगोल रिजर्व फॉरेस्ट की सदर वेस्ट रेंज की मनुंग चनबा लमदेंग ब्लॉक के तरुंग फॉरेस्ट बीट ऑफिस की मफमदा कांगलोन काइना नौना साजिलंबा युम अमा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट असदोक्रे PHED दा वर्क चार्ज होइना थबक तौरिबसिंग लेंगाक की पॉलिसी अमगी मखादा रेगुलर एम्प्लॉई ऑन्थोपियो हाइना ऑल मणिपुर PHED वर्कर्स एंड एम्प्लॉईज एसोसिएशन तक्सिलकली वाखल इरोनबा हाइबा सुमंग लीला असि हौजिक खुनाय असिदा नारिबा लैना कया असिगे अफबा हिदाक ओइरगदबा लीलानी हाइना MP लेसेंबा सना जावना फोंदोक्रे अमदी हौकिबा पुंग कुनमरीदा मणिपुर की ओइना COVID-19 के अनौब केस अनि थेंगनक्रे असिबा अमत यावकिद्रे पोनी टीवी न संदोकचबा नुमिदांगे मणिपुरी पाव मीटिंग ताबिरबसिंगबु बिदासना नतराम नुकचरी पाव संदोक नुपिजरी मी अमना लाइरिक फोंद्रिंगै मैन्युस्क्रिप्ट लेंगाकना सेंबा कमिटीदा पिरकदबनी लेंगाकना हाना येंगसिनगनी हाइबा बीजेपी लेंगाक के थवोंग असिदी तमथिरबा हिटलरना फावबा तौरमदबा फेसिस गवर्नमेंट अमगी मतौनी अथुबदा खोंगफम असे हंदोगो हाइना कांग्रेस पार्टी ना फोंदोक्रे ngasi मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमिटी MPCC ना BT रोड लेबा MPCC की ऑफिस ता पांगथोकिबा पाउगी मिफमदा MPCC वाइस प्रेसिडेंट हरेश्वर ग्रोसामीना हाई मियोय अमना मणिपुर के पाक चावगी सरुक लाना इरंबगी थौदोक लेख्रे मदुगी खुदोंग चाबा लौरगा बीजेपी लेंगाक असिना निंग तमना लाइरिक फोंगबदा तिंगजिलकपा असि लाइबक थिबनी लेंगाकना लाइरिक फोंगबदा येंगसिननबा थोगलेबा ऑर्डर असिगे मनुंगदा हिडन एजेंडा अमा यावरी लाइरिक फोंगबदा बीजेपी गा वाखलोन मानरबदे यागनी नत्रबदे फोंगद्रिंगै थिंगजिनगनी हाइबगे वाफम लाकले मोदीना भारत के फ्रीडम मूवमेंट दा अरानबा कया हापचनबा नंफु हाफु चथबा अदु मणिपुर दसु चथरकपा असि तौबिगनु द प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट इंग्लिशिंग अमगा चनिपान हुमफुगा तरेता मी अमना लाइरिक फोंगद्रिंगै येंगसिल्लु थिजिल्लु हाइबा वाफम यावदे लाइरिक अमा फोंगलबा मतुंग असोइबा यावरंबगे थिंगजिनबा याय अदुबु फोंगद्रिंगै हाना येंगसिनबगी मवोंग असि मालेमदा चनदबा थवोंगनी बीजेपी ना तौनिंगबा तौरकपा असि तोकपियु हाइखि तसेंगमक येंगुरगदी हुजिकी लारिक अमा फोंगदिनै मतमदा हाना पब्लिश तौदिनैदा ब्लैंकेट ऑर्डर अमा थोगा कोई थिंगबा हाइबसे मसी इंडिया की नतगा मणिपुर की इतिहास ति लाइरदना पृथ्वी की इतिहास ता ngasi boga thokideba thokdo amani haidana thamjaningi even mayamna sathi haiba हिटलर अमसुंग मागी रेजिम नाजी गी मतम द भावदा लाइक से फोंदिनै मतम दा खोइगी थिंगबगी पोछि मसी फोंदिनै द ब्लैंकेट ओइना ऑर्डर थोगा थिंगबसिदि आक मदु खुदिबोक थेनदे मयमुदना वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट द रियलेस्ट ऑफ द रियल केस अमनि ngasi gi मणिपुर से इतिहास अमा ओन तैनबा नेगेटिव ओइबा इतिहास अमा सेमबनी हाइबा वाफम से जो याक थमजनिनि बाकी एक रूल इंडिया गी लेरिबा CRPC की IPC की अदुगा प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक एक्ट 1867 की वांगद लेबा पोट अमत नते अदुगी मनंद लेबा पोट ngaतनी खोगी हाइंग हापद नुंदंग न थाबा इदना मरम मचा पिरगा अखोगी अचौबा पोट अमा मनुंग एजेंडा अमा फुमगा अखोई लेबाखिदा अहोंग अमा पोरनबा फेसिस गवर्नमेंट अमा लानबगी मसे दुगुंबो ऑर्डर मनी हाइजना थमजनिंगी बीजेपी दा संख्रबा मतुंग IMC गे हुरान लानागी थबक मयाय चमख्रबा तुमिना लैथोख्रबा हाइना हौखिबा सेप्टेम्बर 10 गी पाउचे अमदा इरखिबा अदु पार्टी दा अहोंगबा लैरबसु थबक्तदी अहोंगबा अमत लैते हाइना थांगमैबन AC गे MLA खुमुकचम जॉय किसना फोंदोख्रे वाफम मसिंग असि जॉय किसन की युमदा पाउमी सिंगा उनवगे थवरम अमदा फोंदोखिबनी महागना मखा तारादुन हाई पब्लिक की पैसा हाइबसी मियाम गिनी मसी मांगहन खिबा लेते हुरान लन्नादा लौथोक लंबा मियोय खुदिंगमक लेमना तोकलोय मरा लैरबा मियोय खुदिंग आइन गी ओइबा चेराक पीगनी IMC दा मतम खरगी ममांगदा मसक खंगदबा फेक कंट्रैक्टर अमा लैरे हाइबदगे गवर्नमेंट सु याम कन्ना थिगतलगा कॉर्पोरेटर अमा ओइरंबदगे
फारबा मतुंग जेल दा थमकी महागसी था अहुमगी बेल लौख्रे अदुबो गवर्नमेंट थीबा लेप्त्री मसीगे मतंगदा इंजीनियर अहुम थबक्तगी लौथोख्रे अमना सस्पेंड होख्रे अदुबो IMC ना GG रोंगमैदा पब्लिक मनी हुरान लनादा थबक सुदना लौथोख्रे हाइना तौरिबा चार्ज असि डिफेंस तौबा ngamjanaba चांच अमा पिगनी मदुदा माना लालमलबदी आइन की ओइबा फंगफम थोकपा चेराक पिगनी अमदे गवर्नमेंट सु केस सिगे मतंगदा सेन हेंगत हननबा कन्ना होटनरी हाइना सु फोंदोके नाकल अमरोमदा PMGSY गी वर्क की मतंगदा थबक सुदना करोड़ चहुम लौथोख्रे हाइना मराल सिखिबादु अचुंबा पुथोकपियु हाइना महाकी माइकेदगी एप्लीकेशन अमसु इख्रे अदुबो हुरालनादा पब्लिक के पैसा लौथोक लंबदी आइन की ओइबा फंगफम थोकपा चैराक पिबियो हाइना सु फोंदोके मियाम दा थमजनिंग बमना हुरान ब्ले खंगबा अरान ब थबक तौरे खंगसु अखोइ से कॉन्स्टिट्यूशन ना बाउंड तौबनिना लॉ गी हेबा म लेबने रूल लेबा म लेबने मदुगी तंजा लेने बनी मी हातपा मा मी हालोरे उना ट्रायल तौरगा दंडी पिनरी बनी अदुना पब्लिक मनी हुरान बा अदुगा हारिबा थौतु हि चेनबा मता गवर्नमेंट साइड के एक्सक्यूज तौबा लेते आइना संजन गिबदो हंदोक पकरि गुमत लेते हजि मफम मतुंगी मतुंगिना अखोइ सिंग द चप चाबा दंडी फंगागने हाइबसे आइना लेबाक मयाम दा अदुगा हजिकी समोम नरीबा अखोइना तुमिना लौथोखरबा आइना पार्टी से जॉइन तौबदि तुमिन लैथोखरबदो कैमता लेते अथु मतमदा लोगी दुम चेरा लालमगी चेरा फंगजबनी लालमदबन लेरे अदुगी मतमदु लानी हैबसे आई लेबा अमयाम थमजगे रिजर्व फॉरेस्ट की एरिया सिंगदा कांगलोन काइना नौना साजिलकपा युम सिंह हानादगी सिदोक्तुना लाकपगी सरुक अमा ओइना ngasi ayuk लांगोल रिजर्व फॉरेस्ट की सदर वेस्ट रेंज की मनुंग चनबा लमदेंग ब्लॉक की कंपार्टमेंट नंबर 3 तरुंग फॉरेस्ट बिट ऑफिस की एरिया दा कांगलोन काइना नौना साजिलंबा युम अमा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सिदोक्रे मफम अदुदा कांगलोन काइना नौना युम कई साजिलकले हाइबा पाव फंगबदगे ngarang forest staff singna mafamadula sangsinduना yingsinke amade nauna saram liba yum sing lauthoknanaba honarubada forest staff sing aduda hatkani haina ki halakpa amade numit tarakpana maram oiraga staff sing adu khudakta mafam adudage handorakhibani hairi ngasi anganba ayukta sadar west ki range officer jobit mitaina luchingba central forest division ki staff sing sawongbung ki range officer amade lamfel police ki oshina luchingba police team ama yauna changsinduna kanglon kaina sajilamba yum adu sidokhibani hairi forest department dagi fangba pauda reserve forest ki area sing asida anoba structure amata sagalaktaba hanasu khanghanba laikre mamangdasu langol reserve forest ki tongan ba mafum singda kanglon kaina nauna sajilakpa yum kayamarum sidoki basu laikre hairaduna nauna sagatliba singde अदुमक नोटिस अमत पीदना लौथोकपा याबगे अयाबा लेबा मरमना कांगलोन काइना नौना सागतलिबा सिंग असि खुदकता सिदोकपनी हाइरी फॉरेस्ट स्टाफ सिंगदा अतमना हाटकनी हाइबा याउना केहलखिबा असिगी मथक्तसु केस तौरगनी हाइरी पनबा याबदी था असिगी तांग मापनदसु सेंट्रल फॉरेस्ट डिवीजन गे सदर वेस्ट टीम असिना लांगोल रिजर्व फॉरेस्ट मनुंग चनबा लैमा खुलेल एरिया दसु अनोवा स्ट्रक्चर थेंगनबदगे फॉरेस्ट स्टाफ सिंगना सिदोखिबसु लैख्रबनी सुमांग लीला फेस्टिवल ना चाही यांखई मपुंग फारकपगे हराव तयाम्बा फोंगदोकपगा लोइना सुमांग लीला फेस्टिवल दा सना लेबाक नाचोम आर्टिस्ट के वाखल इरोनबा प्लेना अहानबा मना फंगलकपगे ओकपगे थौरम पांगथोखरे थौरम की सरुक अमा ओइना महाराजा लाइसेंबा सना जावना लुचिंगदुना सुमांग लीला संगलेंदा हैरांगोई कौबा उपांबी थाके सुमांग लीला फेस्टिवल दा अहानबा मना फंगलक्रबा चना लेबाक नाचोम आर्टिस्ट के रंजित इंथौजाना इबा वाखल इरोनबा प्लेना ngasiदगे चिंग अमसुंग तमदा सनरुननबा लम थाके थौरम असिगा मरी लेनना MP सना जावबना हाइखिबदा वाखल इरोनबा हारिबा सुमांग लीला असि येंगले हौजिक खुनाय असिदा नारिबा लैना कया असिगे अफबा हिदाक ओइरगदबा लीलानी हाइखे सुमांग लीलाना ngasiदि सोसाइटी असिगी असेंगबा मिंगसेल ओइदुना खुनाय असिदा थोकलिबा थौदोक वाथोक कयाबु मियामदा उहनबा ngamli हाइबदा हाइमनबा थोकलोइ मालेमदा अमत ओइरबा आर्ट फॉर्म असिबु प्रजा सेक्शन खुदिंगमकना योखतमिनसी हाइबा वाफम थमके
Thauram aduda former Art and Culture Minister Dr. M. Nara, Sumang Lila Council ge Advisor L. Tarpan, President M. Purnimasi Leima, Lifetime President P.H. Gunachandra Sharma amade Sumang Lila bu nungsibeba miyoi kayana saruk yaki. Loirakpada Maharaja Laisemba Sana Jaubana Chaklen ama pijaduna pungning thawatki. Kona sumbo ama Sumang Lila sanglen hai khongle bu mafam sida koi me awla punna thajari bu usi koi gi hairang koi ni da hai ba koi gi lai hak ti sai da kari da lai ro bu yo bu tu yamna koi gi magul lai ba u pa mi du ni lila competition hai ja bata hai masi sahi yang khai mapung phare aduga yam ruwai bam na sigi sahi yang khai mapung phare ko sida sala lai bang na sum artist hai na mayam khangna ba koi gi oja tolhal ki group sina sarnaba lila sina su handa ki koi gi lila ki competition sida fast adana yam nuwai ba numin ama su hoi adana amukai nuwai re badi hai ba lila se masi dei hoi hal hal koi gi single lamdam da koi gi sarnaba sat ka doi lila gi maming bu wakhal ni lomba hai dana mayam di sunan ka no to ba aduna hai ba lila si koi gi hal hal singda koi gi sandel gi du ma pham ma lila masi ulu ka dori ade madu lo ga muk tam da ka doi sigi nuwai ba si thong ko ba Lengak na you legalize tobubu support tauraduna Imphal East ki Androgi Miyamna Chief Minister amade Manipur lengak pu thagatwa phongdorakli ngasi Andro Bazar da Chakpa Group Androgi masing yamlaba Miyamna Yelhongai dagi Androgi Miyamgi sinfam ama oina chatharakliba yu sungbagi thabagasi hena mai paknanaba lambi ama oi haina Miyamgi Mifamama Pangthokre, Cabinet ki warep adu saugaladuna pokpadage siba fauba changdraba yadraba yu asibu quality laina puthoktuna mapan lamda thadoktuna senmitlonda achauba kanaba ama soidana pigani masigi damak laingak asibu luchingliba Chief Minister N. Rainbow thagatli haina miyamna phongdonarakli yu aina lermiba laigi hakthakta lermiba porse tekpa kaiba yadabadena sibdu sangaba Pokpadasu sangaba UCD aikoi ngasi Manipur Saragana gatpiraktana akoigi sem ngasi thangatpidana tawriba thabaksi khwaidagi hena thagasai chenbi bisingna amuka hanna mapung marai thanaba mai paknaba tawbiro Thaubal District ki Wangjing Hodamba Maning Lekai da Leba Pioneer Club na silaga lamyanba irabot chahi chamaga kuntaruk suba mapokumon thoram ngasi club asigi sanabungda football match amaga loinana pangthokre ngasi gi thoram aduda Wangjing Tentha AC gi MLA su oiriba Manipur Development Society gi chairman Paunam Brozen Wangjing Gram Panchayat ki pradhan Tekchan Ongbi Surmila Amasung Tentha Jila Parisad KH Priyojitna Sarugyaki Lamyanba Irabot ki photo da MLA Paunam Brozenna Luchingduda Laisu Katuna Haudokhiba Thauramaduda Wangangbada MLA Brozenna Lamyanba Irabot bu Maithong Yamba Luchingbani Haina Singthabagaloinana Lamyanba Asidagi Tamjaningai Oiba Fidam Singbu Singthaki Hadak Manipur lengakna yuyonba yahananaba wareb laukiba adugi matangda wafam sing thamladuna MDS ki chairman asina makata na hai lengakna lauriba wareb asi lamdamasi ki miyamge yaifana bane fataba yu sizinaba dage lamdamasi ki nupa sing punsi tengbani tenbagi chang wangkhatlakpada lengakna lumna lawi lengakna lemna Layeng nanabagi piriba lupa lak mga du yuga mari lainaba anaba singda ayamba chatkre afaba makhalgi yu oirabadi yuga mari lainaba akanba anaba sing nabagi chang hanthagani masina maram oiraga afaba makhalgi hakchang soktaba yu pithaknaba lengakna warep lobani kihom champra komlana chingbagi hakchang soktaba afaba yu puthoknaba lengak asina kanna honari imaibel mayamna afaba makhalgi yu asibo Tingbiganu Hanagi Hakchang Yamna Sokhanba Yu Makaladu Tingbiu Haina MLA Brozenna Apil Toki Inspector Avas Khan OC Kakching Subedar KHS Prakrasna Luchingduna Binoy Chongtham Additional SP Operation Amasung Srey Vats SP
Kakchinge Midyeng Makada heroin powder soap case Chanida Haptuna Purakpa Mioi Ani Paleldagi Fagat Pangamkre Honda City car registration number AS01BS0026 ta tongduna lakpa Solomon Ledmin Hau Haukip Chahi Taramapan Apokpa Lunkhoson Haukip Amade Hatlailam Haukip Chahi Nifumapan Mapuroiba Lunkhoson Haukip Hangsi Village Chakpikarong Chandal District Tagini heroin powder adu kg ani dasmik mari ama ahum rom lumgani international market value da lupa crore manga mukta gani hairi fagalaba mioi sing adu makhataba ain gi thabak lokhatnaba Kakching police station da thamkre hairi Bisnupur Commando amadi Fagakchaw Ikai Police ki Kangvu amana ngarang drug ka konana mioi ani torbung mamang laikai dagi fare yadana mioi khara torbung amadi kwakta gi marakta drug pithok pisen tawgadawre haiba pawama pirakpadagi matung ina mioi ani aduga loinana Royal Enfield gi motorcycle registration number MN01F0239 ama amasung sapon cap manga da haptuna purakpa heroin powder gram humfutaruk fagat ki Faraba Mioi Singh Adudi Kongjang Lok Village Churachandpur Dagi Mangkholen Haukip ke Machanupa Kamjinmon Haukip Chahi Kuntaret Amade Chuidem Sagaikot Churachandpur Dagi Helkofau Tauthange Machanupa Henminlan Tauthang Chahi Kuntraga Nipani Faraba Potlam Singa Loidana Makoi Ani Makhataba Thabak Kidamak Police ta Sinakre Paugui Merakthana Aten Berpegama Aiko, asuk tingam si pok kai chalwino. Tacho, langbal bethel chalubani. Mitok mian jajingna koi wapang masiba juar melado ngani ne. अदुगुम मेलादु नतिये ताचो सिदे येलोमी एखोइना छिनजबा इरमदम सिगी सेबिलोंदसु याम कानागदबा अदुगुम लंगमन कैथेने ताचो काइदे मोइगी मैगदो लंगट्रक लंगथालगा लंबिगो लोरे ताचो खुफजमने ताचो लंगम कैथेदा लेहोबा एखोइगी स्टॉल सिंग ताचो अदुदो लेहोबा पोचे योमदुदि काइदि सुपर मार्केट उगे पंगदबा ngaतनिदा तयाय आइनि ngawjari ngasai foreign country singi stall singdo adune haba adudagi ngasai le yumne यारे संग Tacho, asuk thenga phokai chaluna tacho. Langban ke thin salum. Pithribi ki tongan tongan ba country manga haibadi Thailand, Bangladesh, Afghanistan amadi Nepal enana India ki tongan tongan ba state kun gi stall sing handak ki langbal ke chal sida saruk ya. Numidang ni matam da fazara ba mai gi komai loinana tongan tongan ba entertainment program sing musical concert fashion show meet the star na sing ba thoram sing langbal ke chal lengbirak tuna mahau lo bi ho. Breaking metung the Makata Papa Pizari All India Youth Federation AIYF Manipur na Sinduna Irawat Matam Isai Amasung Irawat Saithaba Isai Changdamnaba Ama Rup Mahal Theatre Hall Imphal da ngasi pangthokre Ahanba round da Mai Paklaba Saisakpa Saisakpe Kunithoina Sarukya ke Chamaga Kuntaruk Suba Jananeta Irawat ki Mapuk Thabunga Mari Lenana Chathariba Thoramasida Langol Iboyaima Chairman Control Commission MSc CPI Rajiv Yumnam Legal Officer Finance Department M Somojit President AIYF Amade Saknairaba Mioi Singna Mayai Tangbalda Famke Sarachandra Nongthombam and Malaya Chanu Amade Okendra Kundongbamna Irawat Saithaba Isai Mayek Ibage Changdamnabada Mathang Sitna Makok Mathang Take Makoida sel amasung atay manasing kaya piduna ikay kumnaba utke haina KH Ramananda Vice President AIYF MSc na fongdorakli Pangal Students Organization PSO gi Taret Suba Executive Council Election Listing ani kunithoy kulumdoida mai paklaba nauna thau pugadaba Executive Singh Pangal Students Organization PSO Head Office Hata Golapati da wasak laubaga loinna Thopun bage thabak sinabage thauramama ngasi pangthokre hairiba thauramasida Taret Suba Executive Council Election Listing ani kunithoi kulumdoi committee ge chairman ge thopuriba KH Serazuddin na nauna handak chahi gi oina thopuragadaba singbo wasak lauke thauramaduda 7th Executive Council Election Committee ge returning officer RO Azizur Pukremayum Amadi Committee asige observer BM Jesan Amasung AM
MGO ge advisor MD Zakub Kulakpam sus ngasige wasag lauba amadi charge sinabagi thauramadu saruk yakhe Azadi ka Amrit Mahotsav Thorongge Saruk Ama Oina Government of India ge Ministry of Youth Affairs and Sports ki makhada leiba Nehru Yuva Kendra NYK Thoubal na sinduna district level Yuva Utsav Youth Festival lisingani kunithoi kasi DC Complex Thoubal gi counting hall da pangthokre Goal of Develop India Haiba Pandamda pangthokiba district level festival aduda Deputy Commissioner Thoubal Ahantem Suvas District Social Officer Thoubal A. Kameshwar, NYK Thoubal Ge District Youth Coordinator Michael T. Matena Sarugyake, Deputy Commissioner A. Subhasna Hai, NKY Thoubal na Sinduna Pangtokliba Youth Festival asi District Asigi Lairiba Nahasingi Makhoida Laizariba Tongan ba Haithoi Singthoi Basing Adu Uthok Chanabagi Achoba Platform Ama Pibani Haina NKY bu Singthake War on Drugs Amadi Nasha Mukta Bharat Abhiyan Drugs Free Society Ama Ohinaba Changsilliba Khongthang asi Mai Pakhanbada Laikai da Lairiba Clubs Organization Association Singi Chauraba Daita Thaudang Lei Maramaduna Lenga ki Changsilliba Drugs Free Oinaba Khongthang asida Club Organization Nasu Punna Thaudang Longmina Si Haina Piltoki Festival adugi saruk ama oina skill development sports Jal Shakti Abhiyan Swachh Bharat financial amasung social inclusion schemes haiba hiramda youth convention unsung heroes freedom movement cultural heritage unity in diversity haiba hiramda layekpa amasung English Hindi Manipuri da sairing iba changdamnaba landscape nature architecture haibasida mobile photography contest amasung India @2047 haibasida Hindi amadi English ta declamation contest sing pangthoke youth festival aduda changdangnagadaba makok mathang taraba singda participation certificate amasung sale gi mana sing amadi NYK da affiliate toba club singda sanabagi potlam sing sports material singsu ngasigi athoiba mithunglen singna yenthoke Manipur State Transport ki makhada COVID mamangdage Imphal to Moreda Laita Laira Miyamge Chathok Sasinda Thengnariba Awana Kayasibu Khangduna CM Birena flag up Tauduna Hodokiba Imphal More bus service asi ngasidi Mawong Marin Tadabagi Mami Tare Ngasi More to Imphal Chatpa passenger amage ticket kakpada MST Express bus service More Imphal Haina Thaba receipt aduda printed amount na Chaniga Kuntra Thai aduga Chaniga Nifu collection tauke maram hangubada Chaniga Kuntra government gi kakhigadawbani ahenba lupatara aduna makhoigi commission salary type ni haina phongdoraki passenger amagina More to Palel faubagi bus ki bhara ase chamaga yankhai khaktani adubo makhoina amuk chamaga humfutara collection tauke madudasu hangubada marak mayagi kakpagini extra lupakun aduna makhoigi commission salary ni haina adusu win cigarette ki cheda ticket ni haiduna token na mapirakhi MST bus conductor da hiramasigi matangda hangbada hairiba ticket sing adu loina valid oi amasung ticket tharba mi sing aduna paisa hena loribagi maramdi aihakshu khangde taubadi makhoina paisa hena loribasi makhoigi tolop oina fangnanaba Kharaduna adum oiramba yai makhatana makhoyasi authorized ticket agents ra hangbadasu masi higher authority da oina hangbibana fagani haina phongdorake Public Health Engineering Department da work chairs oina thabak tawriba workers employee khudingmak laingaki policy amaki makhada regular employee onthokpiu haina All Manipur PhD Workers and Employees Association ge President Sapam Samungong na phongdokre wafam asingasi Manipur Press Club ta paumi singa unaba amada phongdokhibani mahangna makha taraduna work chairs employee sing asi regular employee oidringai marak asida Diane Harness ki khudong chaba CPF account hanghangadabani amade
regular employee singna fangliba khudong chaba khudingmak fanghangedabani loinana hojik chahi chamaga supna mapan suraba department asina manipur ge yumthong khudingda ising piba ngamlabra haibasi achoba wahang amani haina fongdokhe PhD asi miyoibagi punsida thadokpa yadrabani department asina miyamda leptana thaknaba afaba ising pinanaba awatpa staff work charge casual MR khudingmak regular onthokpa pension gi khudong chaba thomi khudingmakta dine harness ki khudong chaba pigadabani haike Praja khudingmakta piriba employee khudingmakta piriba adagi human right na piriba right khudingmak singasa public health engineering department totally collapse hoile totally violation tawreba aduna all Manipur PID worker and employee association ki maigay ki thamjari badi department la sita leiriba contractual employee casual mastrol workers khudingmak simultaneously koi gi policy ma scheme ma semaga mamang gi sarkar na tawrambagum mokoi singa se regular employee on to piu haidana koi association ki maigay dagi humble appeal tawjari Best Way Health and Future Private Limited na sinduna ngasi company asigi car achiever oikraba chanam sumila amadi atai potlam sing fangadaba mioi kayabu oktuna fangadaba potlam sing lanthokpagi thoram ama ngasi Pellage Gate Imphal da leiba Manipur State Film Development Society MSFDS ta Dr. Danavir Laishramna chief guest oiduna company asigi maru oiba mioi sing amadi member singa loinana pangthokre Kanglaipak Yelhomi Mitai Furup Asige Manat Puwari Furuki Saktam Amasung Lining gi top topa masak leizarak e adubu ingkumja lisingamaga chatret supna mapandagi hoduna iramdam asigi inatki saktamda yamna chauna akaiba piraktuna Laibaki Thoram Singi Chanalon Kaitharakpa Amadi Furupki Saktamda Chauna Akaiba Amadi Ahongba Thengnari Haina Southeast Asia Cultural Organization Sikoge Secretary General Irangbam Indrazit Mitaina Thadorakpa Cherola Mana Hairi Cherola Sina Makha Taraduna Mitai Aikoi Gidamaktade Mera Tha Hogalakpasi Panthoibi Imagi Yamna Maru Oiba Matamni Adubo Ahongba Asina Aikoi Isagi Panthoibi Ima Laina Hindugi Durga Puzada Mai Onsinke Amade Mahut Sinkiduna Isagi Panthoibi Imabu Aikoina Kauthokpa Amade Mirai Biduna Ngasidi Mitai Singna Chanarol Inat Lichata Mipal Tangle Masidagi Nantoktuna Hanagi Aikoigi Oiba Chanarol Asida Hanjananaba Mitai Aikoina Amade Mapalda Kundaduna Lairiba Mitai Singna Panthoibi Imabu Ira Thoni Thauram Pangthoknanaba Cherola Sina Khanghalakli Sahi Taramapan Khakta Ngairiba Ankita Bandhari Hatpada Chenaba Mioi Ahum Uttarakhand Police na Fare Thaudoga Sida Chenaba Pulkit Aryage Rishikesh Talaiba Vantara Resort Uttarakhand ge Chief Minister Puskar Singh Dhami ge order matung inna ngarang numidang athengbada thugaikre loinana Uttarakhand da leiriba resort sing yengsinaba district magistrate ta khanghankre amade niyom lana saramba resort khudingmaki mathakta ain gi oiba mathau taba thabak lokhatna basu khanghankre masiga iroinana laibak thiba thaudokta chenaba mioi singi mathakta achan mirai naidana akanba Chairak Pigani Haina Su Fongdoke, Numitaruk Nigi Mamangdagi, Tiba Kangdana, Lairakiba, Bandara Resorta, Receptionist Oiduna Leiba, Ankita Vandarigi, Tawayau Draba Hakchang, Ngarang, Funkibani, Tungda, Togdoka Sida, Chenaba, BJP Giluchingba, Binod Aryagi Machanupa, Pulkit Arya Yauna, Saurabh Bhaskar Chahi Kuntra Manga, Amadi, Ankit Gupta, Chahi Taramapan, Uttarakhand, Police na Faduna, Laxman Jhula, Police Station da, Kutsinakre Hairi. State asigi oina haukiba pungkun marida mioi punna ani positive oikre
मियोय अमता सीबा यावखिद्रे कोविड-19 कमन कंट्रोल रूम दगे थादोक्लक्पा रिपोर्ट अमगी मतुंग इन्ना होखेबा पुंकुन मरिदा नुपा अनि पुन्ना मियोय अनि पॉजिटिव ओइबा यावख्रे हौजिक फावदा पुन्ना मियोय लिस्टिंग अनिगा चामगा निफुनिपान लेखिद्रे स्टेट असिगी ओइना हौजिक फावदा मियोय लाख अमा लिस्टिंग कुट्रा मापनगा चनिपानगा सुपना मंगा पॉजिटिव ओइख्रे मसिगी मनुंगदा मियोय लाख अमा लिस्टिंग कुंट्रा तरेट का चत्रुका कुंट्राना रिकवर तौबा ngamkhre एक्टिव केसता मियोय कुंतरेट लेरी रिकवरी रेट ना चादा मौद्रा निपान दशमिक मरी मरीनी लोइसिलपदा मरोई पाव मुखना बीजेपी दा चंख्रबा मतुंग आईएमसी के हुरालना की थबक मयाई चमख्रबा हाइना पाउचेदा इरकबा अदु पार्टी दा अहोंबा लेरबसु थबक तदी अहोंबा अमत लेते हाइना एमएलए कुमुकचम जॉय केसना फोंदोक्रे लांगोल रिजर्व फॉरेस्ट की सदर वेस्ट रेंज की मनुंग चनबा लमदेंग ब्लॉक के तरुंग फॉरेस्ट बीट ऑफिस के मफमदा कांगलोन काइना नौना साजिलंबा युमामा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सिदोक्रे PIC देदा वर्क चार्ज होइना थबक तौरिबा सिंह लेंगा के पॉलिसी अमगी मखादा रेगुलर एम्प्लॉई ओंथोकपियो हाइना ऑल मणिपुर PIC दे वर्कर्स एंड एम्प्लॉयीज एसोसिएशन ना तक्सिलकली वाखल इरोनबा हारिबा सुमंग लीला असि हौजिक खुनाय असिदा नारिबा लैना कया असिगी अफबा हिदाक ओइरगदबा लीलानी हाइना MP लेसेंबा सना जावबना फोंदोक्रे अमदे हौखिबा पुंग कुनमरिदा मणिपुर की ओइना कोविड-19 के अनौबा केस अनि थेंगनख्रे असिबा अमता यावखिद्रे पोनी टीवी ने संदोक चबा नुमिदांगी पाव मीडियंग ताबिरिबा सिंहबो काइननबा याथंग निजरी पिनाब्रेसी